CBI-HC vanlal ruata Central Bureau of Investigation CBI hi Delhi Special Police Establishment Act 1946 tlo chanadin ania CBI in abik takathil chui tura thunei na an nei hi Delhi Special Police Establishment Act 1946 noaya abik takapek le thuam ani bok India Constitution kan en chuan law and order hi state subject ania Sarkar lai puin state sarkarin angen ani lo chuan police mo paramilitary force mo sipai mo atirlu ngot hi dan kongkal ani lo chutiang ani awang chuan CBI po hi sarkar lai puin hnuai om ani awangin state sarkar hnuaia chuingai om chui turin tirlu ngot thai ani lawa state sarkar rem ti na angaya state sarkar kan ti hian sarkar na chel tu Council of Ministers rem ti na soina ani State Sarkar chen khat chuan eng tiklai po CBI an du hun thil chui tura an lu hi an rem ti a chu general consent ti in an soi mai chin Delhi Special Police Establishment Act Section 6 a State Sarkar phalna consent lak angai ti ani wang ani ber ome chuti lai chuan abik takin sarkar lai puya sarkar la yin sarkar na an chan lo na state ta te chuan general consent hi an pedu lo tlang puya Nikum masa 2022 October ni somthum pakhat thlenga general consent pedu velo state te chu Maharashtra Punjab Rajasthan West Bengal Jharkhand Chhattisgarh Kerala le Mizoram te anni a tun ZPM sarkar thar hian an sarkar adin hnuloka general consent hi an pe ngal ani kha kan shat ve mai maya ta trul chu state sarkar hnuaya om ni lo Sarkar lai pui ministry department state shanga pisahong te hi chu state sarkar phalna lakshan pa ngai lovin CBI hian report complaint na om chuan engtiklai po in an chui thei rengani chuba ka chuan high court le supreme court in CBI ko lu an rem ti chuan state sarkarin phallo eng angma sela aso chuang lawa an ko lu thei ani Sarkar lai puya joint secretary chin chunglam chui turin sarkar lai pui rem ti na ero angai thung Bihara Lalu Prasad Yadav chief minister lai khan court thunai na hiti chian ani a comptroller le auditor general of India in ranchulei chungchanga eirukna nasatak aum ti amu chwa CAG report ta tarlan ani hnu khan Bihar State Assembly a Public Accounts Committee in anchui dan du khoplovin Patna High Court ta Public Interest Litigation PIL thelu ani a Patna High Court khan CBI chuitir turin thutluk na asyama ma se Lalu Khan High Court in CBI kaulu theina anei lo ti in Supreme Court lama akhinga Supreme Court chuan High Court in CBI kaulu theina thupek asyam theiti anem nge thung Lalu hi further scam anti tak mai thubuaya hian voidwai lo thiam lo chan tirani a kumtam taktan ina tang tura shem ani baka inthan achu khapsak ani ta ti kan shome kumsang khazakwa somkwa Paryat Khan Delhi High Court chuan High Court le Supreme Court chau ni lo magistrate first class chin chuan CBI kaulu turin thutluk na ansiam theya chutianga thutluk na ansiam ani chuan CBI in an chui nge turani ti in athutluk na apuang bokani shat swalo chuan pulal than hola kai shwai sarkar lai corruption azung ne na po phoya phoro ti vel an soi war lai khan hun engemo chen chu CBI ne na general consent pek na tur sha tir na hi chwa alo ni to a Eiru-te chui tura ko thei mai in CBI-te kongkhar bulletin tiran ni ti thu po alar viau nge ma se kha nu kirle anita a tun sarkar thar hian anron thar thole ta chawani engtiklai po CBI ko lu ti hi thil thatak ani a Eiruk mangta chu ar chiara ar omten rule an mu angmaya tri dial na tham ani bok chu wangin Eiruk mangta ti khaya tan shim po enghun po CBI ko lu theina hi sap trong takin deterrent ta na thil fashion mai chu ani phot mai abi takin thunai na sang tak chel tu te hi danan bo chiat po in shem theilawimo kan tilek to a anma ani po dan chunga leng emo anin ti hial to ani hi hei hiti bawangai ni chutiang ani rual chuan sarkar tan chuan a technicalities te hi ngai to atel angai vetlat
achan tam tak a omanga chuti rualin CBI thokte hi tu tinge an ne ti hi sha chian phot angai ome CBI thokte hi seraphim hlang an ni ho lo ti le mishing ve thau an ni ti hi sha ila State Police mi SCB ton shat lo nga deu te tan din hun sang zo ka CBI lu theina kong hi hon ve deu reng ani a State chen kata chuan police officer lak tlak vak lo le rin tlak lo takte da khom na atan SCB hi an lo mang ve bok nen adot le chuan CBI ho tulok te hi sarkar lei puya sarkar na chel tu ten an mi du zong an thlan an ni fo boka politics sa rural lai party in aman tangkai thei tur ngai to na ne na ruat an om photo ni in an soi chuwangin CBI in an chuya piang athabera ngai chi ani biak chuang lo chuti lai ro chuan kan sarkar thunei tulian berber chief minister le thunei na chel tudang tele hetiang din hun lo chel to te po dik taka chui tur chuan kan police le SCB officer te hi ringam an har fo mai an mani an diklo wang shim ai ma in an chunga thunei tu te dikle hwai sen taka chui tur chuan hwai sen uchuak angai hle wangani Jane Hawala thubai chungchanga khan khati laya Chief Justice of India khan one cannot investigate oneself alo ti dei to rengani kan thiam lo na nge ya po kai mani hi chu thiam in chan tir chop ching vek kan ni a chu tiang thunei na hnuaya kon te tan chuan hwai sen tak a har sa tak mewani ti na zo kani CBI ho tulian tam tak hi eiruk na konga an filim bik ho lauti kan shefawa man po an tok ve fowani chutianga wanga CBI shim hnual swate ro chu adik ho lo thung Mizoram ta na thave mai ro chu chung khat leina le chian tha ti wanga in hla thlem na om thei chin om ve lo tur hi ani ome chutiang kan soirual chuan du in CBI hi state sarkarin ako lut theingot lawa thubai engpo apembu belngot theilo ti sha ta tha aizol chimlam dai fema Assam Rifles 10 rangka chaktol ruk tam tham tak anlo suam chungchanga amazing hlaptu berapu an commandant colonel Jasjit Singh thubai chui tura Mizoram sarkarin CBI ko lu atum khan anlo lu du der lo kha herama eruk na le hlim hlet na alo tom ima eruk mangte an huang tawlo na tur chuan chutiang thila CBI ko lu du sarkar kan nei hi apoimo ema kumsang khazakwa somkwa paruka tanga sangkhazakwa somkwa pasari chhovela reverend zai remale pubwal shanga ten Supreme Court ta PIL an thelu khan CBI chui kha an du ber ani lain court sangber khan chutiang dutin thutluk na asiam talawa Mizoram police lamin thataka an chui chungin azuzi ta thawa kha tak phei kha chu court lam thiam lo anima na CBI chui ni ta sela chuan abora ka dang de mai theibok kan judge thren khatril ru su khlek dan en hian engpo chu lo ni ta sela CBI ko lu in huam thunei tu sangber thlenga chui tura in pei sarkar kan nei ta hi alom om tak mewa tundin huna chuan eiruk an tum ho lo ti na po akok thei ome hei ringot po hi athlamwan thla kani herama hian eiruk awangin sarkar na thokte naw chu tamve angreng tak chuya shem an ni to a kan ma mo chu ate naw nilavin mo phur tulian mana shem hi ani a achui tulam le court lam dem na po ni shan palavin alian tham shem te po hi sarkar na atanga chol to anlani deu zel zongani hi keini chuan kan eiruve don lawa chui kan ngam renge ti ril rupu a CBI ko lut tura general consent hi kan sarkar thar hian pe ani ngat chuan rabi poi mo el tiang ti lo theilo ani chuti rual chuan general consent pe kher lo po in CBI chui nge ngai ti lang reng te po phalna pek thei ani reng boka state sarkar thu ani miaw kan ti to kha Mizoram sarkara thunei tu sangber chief minister thlenga chui thei tur lok ayukta kan nei chung po in abwai thlak fo chu a chui lai tak alani reng hi hetiang thil tak taka chuan ngei to thui hi angai ve thomaya CBI hi sarkar lai pui thu hnuaya om sarkar lai pui ui chaw an du duwa an bo tir ang deu an ni na chen a oma Congress sarkar abikin Indira Gandhi hun lai po khan politics sa akhing puite chuitir aching nia puna a om to a tuna BJP sarkara po hian an party sarkar lo na state le
abikin BJP sot na sadeu na te chu CBI Enforcement Directorate ED le Income Tax Department lam mangchang kaya ti buai an war dewem ti ngai dan lian tak a me kani kan sarkar thar hian eiruk na hi ado tak tura mi puin kan be seya kan be se ni hi asang hle bok chutilawa CBI kaulu na tura general consent pack hi atakram nilem chia lo le sap chunga political gimmick anti hi animayang ti hi thilchik mi chen khat ngai to na a oma antum hi acha em atakin anbo zuidonem atakram min thlen puinga mangem ti hi chu kan la she chomang chu kumni kumthum chu ngakin do thei takin ilo thlir phot mai ti ang Denmark le corruption efler rochana Transparency International anti-poll hi a oma khovel pum hwapa corruption do poll anni han corruption perception index CPI anti chu ansiama khovel ram sang te hi corruption in ati boidan corruption laka anfilhim dan anteni hete ne hi sangkha zakwa somkwa panga changkha nan kalpuya Denmark ram hi atira tangin top 4 a anla om charchara sanghi somni pathum te na anti chwa thar berbera po magza a somkwa mo in Denmark ram hi pakhatna ani a azona kumruk chung pakhatna din hun anlwa na anita a anjama hian corruption atlem em ti na ni chu Denmark ram chuan engtin nge corruption chu anma chhona engtin nge annek chep a chan sang toite te in soita ila Mizorama kan malak ve theidan turnen kan soi chunzom donya pakhatna corruption do chu an nam nuna abetto Denmark ram culture le an nam nun kal to shim an hun liam to en chuan an rama hlem hlet na an thunun thei chan hi asia thiam thei ani Danish society a hian hun rei tak chung chu langtlang taka thilti sarkar institution a rin na le mimale mo ahu ho anga khotlanga thil diklo soi ho siam chatna anlo nei to china ni heng nam jeng hette takte hian anrama hlimhlet na dole nek chep turin apuyani anrama thil thleng kan en chuan kumzabi somni na a democracy siam chatna an kalpuya mipui sarkar nget takle hung tak mai an siam te chu kan mu a chu chuan hlimhlet na nasa takin atitle mipui sarkar antin theya wangin sumle paile thil danga mipui in thlauna atlanyama mi hausa le re thei inkar aziema hei hian hlimhlet na lama in nam noi du lavin mipui nol pui asiamani mitinin an chan vo tur an chan thei wangani pani na dan ani dan tur ken ko na rule of law Denmark hian dan kalphung het tak adina dan mangaro rel na po khau taka kalpuyani hei khian mi mal le pol sang ten hlimhlet na anin nam noi chuan dan anga anchunga thleng tur a hriat chan tir em ani entir na langsar tak pakhat chu Danish Shipping and Oil Group AP Moller Mears chungchang ani a dan nget tak nuaya diktakin an thoka hei hian sum do na huang chunga dan an som thatsia atilang chiang hle ani pathumna langtlang sarkar mo phurna lalo thailo sarkar Denmark sarkar public institution le private sector te chu langtlang takin na an thoka langtlang taka na tho dan tur kai shrai na khau tak mai hi an neya chumi chu an zom veka he langtlang taka na tho dan tur kai shrai na an siam hi eiruk na ve na atana ra manani Denmark rama hian Danish access to information law an neya he hian mi pui kai noi thil zong chu mi pui zong in amu theinan malak na ahwama he kaldan hian sarkar langtlang takin akal tira hlimhlet na chi sang atitlem bokani anram kaldana sarkar hautu tele sarkar chuan an thil tia mo phurna an lalo theilo ani palina sarkar na thokterin omna Denmark hian sarkar na thokterin omna le diktak na an thona hi angai thupui hle a sarkar na thokte chu nundan le rilruput mang diktak zom tura be che an ni a ombudsman system din ania wangin sarkar na thokte chu an thil tia wanga thubuai siam sak thei reng an ni bokani hei hian sarkar na thokte chu film khur takin an nun aman tirani kumsang khazakwa sumnga palia parliamentary ombudsman masaber din ani a hei hi Denmarkin sarkar na thokte diktaka thoktura siama tumna konga amalak na masaber ani pangana hlimhlet na dauna dan le adina tana malak na Denmark chuan hlimhlet na dauna atan dan le abuai pui tu pol te asiama
kumsang ni so panga khan Denmark parliament chuan eiruk na do na dan thar asiama hei hian dan anga eiruk na do konga sarkar tumru zia atilangani hei ba ka hian Danish National Police noaya National Fund Center andina State Prosecutor for Serious Economic and International Crime andin boka hei hian Denmark in eiruk do na konga ma alag na satsia alang chiang hle ome parukna civil society and media thatho sarkar le private sector te until ti amo phurlo thailo siam tu chu civil society te le media te anni Denmark rama hian mi puinol puin hlemhlet na do konga tha thuk taka an tho awangin eiruk na hi pom thei lawangai tlat na culture anne ani Denmark ram sarkar akal dik don lowe mo akal dik lo na emutsu civil society te le media ten an zui vat chena mi puinol puin hlemhlet na an hoboka chu chuan tuna anram din hun hi athlenani tun din huna chuan kanrama hian mi puinol puin hlemhlet na kan huata sarkar po chelo thailo diklo thailo wa siam ve hi kan mo phurna ani pasari na hlemhlet na chungchang in zirtir na zirna huang chunga an lalut Denmark hian nun dan chale rin omna te chu an zirna huang chunga le sumdona huang chunga an tung hetlata sikula anzira no pangte chu an tet lai changin dikna le rin omna anzirtira hlemhlet na holo theilovin an siamani pariatna khovel ram dangte ne na tho hauna Denmark ram hi khovel ram sang te hlemhlet na do konga an tho hauna a thei top cho in atela tho hauna thuthlung poimo tak tak United Nations Convention Against Corruption tepo apom to bok kanrama enge kan ti ve thei Denmark ram ti dana changa kan lo ti ve mai thei te chu pakhatna hlemhlet na chungchang zirlai bua kan tel ve hi atul no panlai tangin kanin zirti ratul panni na civil society ka ushan telin ma kan la chhauzela na sele zwala mala ka trul sinotin ma ala chhauzela ashanin hei hi kan soizomang pathumna lok ayuk ta le CBI-te chaka trul CBI hi director hawin an oma additional director post siambel ni sela SP pakhat chau om hi SP pani om sela additional SP pani tal om box sela achui tu tur le zui tu tur alen tok lawa achak tok lo chuan hlemhlet na do hi a har judge thatak eiru shem theile shem theina lai mu thein ro rel na thut pha a thut zil lai hian na sataka chan lak thei ani nge yang le palina sarkar hi alang tlang thei ang berakal pui zel turani soitur dang tam tok om theyanga king te khi kan ti ve ngal mai theyani a ni tina kan ti chuan kan nu na abet ve mai donani sinot malak na sangni paruk sinot in khom pui chuan corruption chungchang in zirtir ni se ti thu alo pas to a in zirtir na pokal pui ani a asot lo ani nge yang sangni somni pani sinot in khom puya phei chuan presbytery pariat lai changin aluta ani zir chianga corruption do dan tur kai shwaina siam na chu SEC kutada ani angin hetiang hian kai shwaina chu alo omta ani ena tol chung ko shan malak na tur pakhatna awareness campaign nei corruption thatlo zia in zirtir na awareness campaign atan social frontin corruption thatlo zia ko shan ho zirtir na tur kai shwaina booklet asiam to chu revise le in heng hi zialan belin chwa tharni che pakhatna corruption hi ramdanin aphalo thil ani dante panni na contract na chalo le hlim hle nia shate report tu ni shelawa veng te hek om zia le whistleblower act report tu te lo humna dan om thu te pathumna ramlen shalle nei lama du amlu tuk thatlo zia te palina sumdona tana LSC siam chop apoi zia te pangana compensation la tu le petu in diktakati atul zia te le parukna mipuiten RTI act mang tangkai tur in zirtir na te panni na kaushan in khoma thusil tu ten kan le khabu hi mang tangkayen corruption om zia le apoi zia te atam theyang ber soi tura in ngen ni se pathumna kutling lawa sumlak lu sumthiang hlim lo chu tholo ma tholo turin kaushan mipuite zirtir ngun ni se palina hlimhlet na konga ming hliau te chu a thei chen chena rongbol na konga man lo ni se bina sinot malak dan tur
pakhatna sinotin vigilance cell din se sila chuan mithiam bik pathum emo om se sarkarin project poimo bik asiam lo zirchian le zirchian na chu ati na hmuna puanzar thin ni se corruption chungchang thulian deu alo omin zirchian wat thin ni se corruption awanga law court in thiam lo achan tir te chunga kaushanin kut athak da turle suspend ni lai rong bol na lang sara man lo chungchanga sinotin kai shwaina siam se sinot social front po in thai ang token lo bo zui zel se sina sarkar ngen dan turte pakhatna thil chui chiang investigation ti tura mishing anin dei lo awangin lok ayukta har satna sukianga tichang tlung turin pani na restricted tender kalpui dana dan ba ka tilo turin pathumna contract na thoa revise estimate omlo tura mala turin palina contract na shal omlo tura mala turin dina kaushana fellowship sang heng kaushan meichia Christian chalai pol le kaushan pavalai pol te hian anjem chan le phak tok angzelin corruption thatlo zia in zirtirna neichin box se khitiang khit sinotin in kai shwaina asiam chu ani a in kai shwaina hi a om chawa hemi mil hian chak takin ma anla chhotura ngaila acha ome presbyterian kaushan hnuaya hian mishing antama corruption dauna hian kaushan committee huang pon mi mithiam tak tak te po mangtang kai tel box sela acha ome kharna corruption ti te hlimhlet na ti te eiruk na ti te kan man pol veka thu ang khatreng ani awang ni ber corruption hi na sataka kan dawa kan du lawa kan nor tam angaya kan rama hian khwawar se kan ti ani chuan thile thau pola corruption hi kan dau ahun to ani atira kan soitak CPI ya hian 2023 ranking a Somalia chu ram corrupt beran ni a point som pakhat chau an hmoni India ram hi 93 na ni in point som thum pakwa chau an hmu a kan chalem lo kaushanin inkhom puimewa apas nona ma ala chawa CYMA rorel inkhom voi thumna October ni somni pasari sangni somni panni khan eiruk na le hlemhlet na are theinan CYMA in chakzokin malaro se ti in arela YMA Central Coordination Committee meeting voice kwa parukna apo Mizoram chunga eiruk na le hlemhlet na are theinan sub headquarters group branch YMA 10 anmani huam chunga malatura ngente kutling lava sum la lut le tho chwa phu lava khosa te endong thiam ni se ti te po in apas boka kaushan le CYMA malak na po kan mu chauzel tura ngaila sarkar ne na chang havin kan ram hi ram nuam le du omzo ka kan siam thenge tura ngayang na satakin sarkar tlom ngai po le kaushanin corruption hi dau sila roria wa kanin shat thinte camping ngai ji a kanin shat thinte hi atlaniam ngeyang kan rama kung athazo kanga thorim na in omzia anei zok bokang